Cilj našeg zadatka je da prikažemo po mesecima i nedeljama u toku neke godine prihode, prvo razdvojene po nedeljama i mesecima, a onda i u obliku kumulativa. Ajde prvo da pogledamo sa kakvim podacima raspolažemo. Preći ćemo u okviru Power BI aplikacije u prikaz data, da vidimo tabele naše. Imamo tabelu sa artiklima, znači to su jednostavni artikli, prikazana je šifra, naziv, nabavna i prodajna cena. Imamo kalendarsku tabelu sa datumima, mesecima u obliku numeričkog podatka i tekstualnog, nedelja, dan. Imamo tabelu sa kupcima, tabelu sa prodajom, ona nam je jako bitna jer preko nje ćemo raditi, najveći deo ovog zadatka, i prodavnice po regionima Beograd, Vojvodina i Šumadija. Prva stvar koja nam je bitna, to je da izračunamo ukupni prihod koji je ostvaren i to će biti određena mera koja će sadržati elemente količina prodate robe puta iz tabele sa artiklima prodajna cena. I naravno zbir tih proizvoda će biti ukupni ostvareni prihod. Da bi mogli da formiramo ovakvu meru, naravno da sve ove tabele moraju biti u okviru modela povezane i to ćemo proveriti ovde, odnosno vidjet ćemo u prikazu model tabele koje se nalaze u našoj bazi povezane i vidjet ćemo da je to sve urađeno kako treba. Znači, kalendarska tabela je povezana preko kolone datum sa prodajom, artikli su povezani preko artikla, odnosno šifre artikla, kupci preko šifre kupca, a prodavnice preko ID prodavnice. Znači, sve je povezano kako treba i sada možemo pristupiti pravljenju mera. Prva mera, vraćamo se u prikaz data, bit će napravljena kao zbirni prihod, to ćemo uraditi na već ranije formiranoj tabeli za mere. Evo, uradili smo desni klik, rekli smo nova mera i sad ćemo formirati formulu. Nazvaćemo je zbirni prihod. Zbirni prihod, to će biti funkcija SUMX. Klasičnu funkciju SUM ne možemo da koristimo pošto imamo povezane podatke iz dve tabele. Koristimo iz tabele sa prodajom, koristimo podatak količina, a iz tabele sa artiklima prodajnu cenu. Tako da će biti funkcija SUMX, te je jednostavno sabiranje jedne kolone, mogli bi da koristimo i klasičnu funkciju SUM, ali pošto je u pitanju su podaci iz dve tabele, onda moramo koristiti SUMX. Kod funkcije SUMX prvo moramo navesti jednu glavnu tabelu gde se nalaze glavni podaci i odakle sve kreće, to je tabela sa prodajom, pa ćemo sad napisati prodaja. Evo, prepoznata je tabela sa prodajom i sad tu u delu expression treba da napravimo formulu. To će biti količina iz upravo tabele sa prodajom, evo ga, puta. Sad, pošto se prodajna cena nalazi u tabeli sa artiklima, moramo koristiti pomoćnu funkciju related koja će povezati tabelu prodaja, koja je ovde glavna u ovoj formuli, sa tabelom artikli. Videli ste pre nekoliko minuta da su te tabele u modelu povezane, tako da će biti moguće realizovati ovu formulu. Idemo na related, evo ga, i tu nam treba prodajna cena. Evo kaže artikli prodajna. To je to, zatvorit ćemo zagradu od related i zatvorit ćemo zagradu od SUMX i dobit ćemo tu meru. Dok još uvek je nismo videli, mi ćemo je formatirati na decimalni broj sa dve decimale. Ona se nalazi u tabeli sa merama. Sad ćemo i da je vidimo u okviru report prikaza. Ubacit ćemo jednu karticu, evo stavit ćemo je ovde dole. To nam je onako samo kao kontrolna mera, nije nešto bitna dok sad nam je važno, dok nismo još napravili glavnu onu matricu da će biti prikazani rezultati, ali kasnije nam neće biti toliko važno, tako da ćemo mi sad taj zbirni prihod ubaciti ovde i ovde kaže da je to 3220, tako zbirni prihod, to nam stoji kao neka vrsta kontrole. Dobro. Sad idemo naš glavni vizualni objekat, to će biti matrica, stavit ćemo je ovde, ubacit ćemo ovde u levi ugao, treba će nam
maksimalna visina, širina vidjet ćemo, posle možemo da podesimo. I tu ćemo staviti iz kalendarske tabele, stavit ćemo ime meseca, govorimo o polju rows, inače matrica je najpribližnija pivot tabelama, ako hoćemo da upoređujemo sa nekim objektima koji su nam već poznati iz drugih programa, iz Excela recimo, i ubacit ćemo isto u polje rows nedelju. Evo sad trenutno se te nedelje ne vide, nego se nalaze u okviru ovog svakog od ovih meseci. Vidite, ako hoćete odjednom da se vide i sve nedelje u okviru meseci, onda ovdje imate ovu komandu da se, da kažemo, razvuku podaci jedan nivo. Znači da se prikaže glavna kategorija i sve podkategorije. Tako da je to ok. Ovdje imamo klizač i prvi deo je pripremljen. Sad ćemo ubaciti ovu meru koju smo upravo napravili, zbirni prihod. Ona ide kao i kod pivota u polje values i ovdje imamo lepo prikazano za svaku nedelju zbirni prihod i ovdje imamo po mesecima zbirni prihod. Znači jasno je da su recimo za januar, druga, treća i četvrta nedelja zbirno daju 341 kao što i za svaki ostali mesec. Znači na vrhu je prikazan mesec, a onda ispod su nedelje u okviru tog meseca, tako da zbir pojedinačnih nedelja daje nam zbirni prihod za taj mesec i on je ovdje prikazan. Međutim, sad bi želeli da prikažemo kumulativni prihod od početka godine do kraja, znači do posljednje prodaje koja se desila. I tu ćemo sad malo napraviti jednu novu meru koja će se zvati zbirni prihod. Stavit ćemo skraćenicu na engleskom year to date, kao što je uglavnom sad u kompanijama poznato pod tim nazivom, inače kod nas bi to bio kumulativ. Evo napravit ćemo novu meru, isto u tabeli gde su mere. Nazvat ćemo je slično kao prethodnu, zbirni prihod, pa skraćeno year to date. I tu se koristi verovatno najmoćnija DAX funkcija, zove se calculate, koja objedinjuje matematički i filterski deo. Pa ćemo da otkucamo calculate na početku. Ona ima dva dela, matematički deo expression, filterski deo filter. Expression je u stvari onaj zbirni prihod koji smo izračunali pre par minuta. Znači mi možemo već napravljenu meru ubaciti u novu meru, da ne bi morali ponovo da ponavljamo operaciju sum x i ono cijelo množenje. Pošto već to imamo napravljeno, onda možemo to da ubacimo ovde. Evo, zbirni prihod je prepoznat, zarez. A za prikazivanje godišnjeg kumulativa koristi se DAX funkcija dates ytd. Evo ga. I argument je datumska kolona. Mi u tabeli kalendarskoj imamo kolonu datum, pa ćemo nju ubaciti unutar ove funkcije. Evo piše kalendar datum. Zatvorit ćemo zagradu od dates ytd i još jednu zagradu od funkcije calculate. Formatirat ćemo na decimalni broj sa dve decimale i sa separatorom. I sada ćemo da ubacimo u matricu i taj rezultat, odnosno tu meru, evo ga. Ubacit ćemo ovdje u values. I ovdje imamo kumulativ. Vidite kako ide po nedeljama. Prihod raste. Međutim, šta nam tu malo bode oči? Bode nam oči ovi rezultati po mesecima. Kao da preseku niz. Vidite, mesečni prihod je uvek zbirni, odnosno kod kumulativa onaj poslednji, je tako, iz poslednje nedelje. I onda se on tu pokaže na vrhu i nekako kao kontinuitet da kvari. Odnosno, za kumulativ ovi rezultati po mesecima nam nisu potrebni. Zato ćemo sada iskoristiti, odnosno izmenit ćemo ovu formulu za meru zbirni prihod za kumulativ, tako što ćemo ubaciti funkciju has one value, koja na neki način štiti rezultate, da kažemo, niže ranga u odnosu na podatak višeg ranga, odnosno oni štite ove podatke na nivou nedelje u odnosu na mesec i vidjet ćete bukvalno će ukloniti rezultate nivoa meseca da se ne kvari kontinuitet
i da dobijemo rastući redosled, posle ćemo preko uslovnog formata to još bolje videti. Šta to znači has one value? Pokazat ću vam na primjeru preko prikaza data kako to funkcioniše. Vidite ovako, nama matrica daje svoj filter. Filter po mesecima i filter po nedeljama. Mi ćemo sad preći u data prikaz i otvorit ćemo tabelu kalendarsku da vam demonstriram kako radi has one value. Mi ćemo stalno pratiti kolonu sa nedeljama i vidjet ćemo kada uradimo filter, da simuliramo filter iz onoga vizuala, iz one matrice, kada se izabere mesec ili kada se izabere nedelja, koliko različitih podataka imamo u koloni nedelja. Evo prvo da izaberemo određeni mesec. Možemo ovdje preko filtera, recimo da izaberemo mesec broj 3. Kada se izabere mesec broj 3, mi ovdje u koloni sa nedeljama nemamo jednu različitu vrednost, nego više različitih vrednosti. Znači, to je specifično. Znači, funkcija has one value ima ovdje više različitih vrednosti, nema jednu vrednost. Has one value ima samo jednu vrednost, ovdje definitivno nema samo jedna vrednost. Kada vratim podatke i sve ponovo prikažemo, znači to je kod filtera preko meseca u koloni nedelja se više vide različite nedelje. Ali kada izaberem nedelju neku, bilo koju, recimo 5, u koloni nedelja se vidi samo jedna vrednost. Znači, kada budem koristio funkciju has one value, ja ću želeti da mi se samo u nedeljama prikaže onaj kumulativ, a u mesecima ne. Videli ste, funkcija has one value kod izbora određenog meseca prikazuje više vrednosti. Znači, has one value neće dati rezultat true nego false, jer neće biti one, neće biti jedna vrednost, nego će biti više vrednosti. Ja ću sada da vratim ovdje sve podatke, pa ćete vidjeti još bolje kad budemo uradili konkretnu meru. Tako da ćemo u stvari mi sada ovu našu meru da malo promenimo. Ovu meru zbirni prihod YTD ćemo ponovo da kliknemo ovdje da bi je promenili, pa ćemo da kažemo ovako. Ispred ovoga svega, malo ćemo ovo da gurnemo ovamo, ubacit ćemo funkciju if. Evo if, pa ćemo ovdje da stavimo has one value i rekli smo kolona nedelja. Kolona nedelja iz kalendarske tabele. Zatvorimo zagradu. Znači, da preciziramo, ako, znate da if svuda pa i kod aksa radi slično, imamo prvo iskaz, pa onda šta ako je tačno i šta ako nije tačno. Ako ostane samo jedna vrednost, a to smo rekli dešava se samo kada se izabere određena nedelja, a ne kad se izabere mesec, onda mi prikaži ovaj kumulativ. A ako to nije slučaj, ako nije jedna vrednost nego više, a to ćemo vidjeti znači, kod svakog od ovih redova gdje je mesec, onda te prikaži prazno. Pa ćemo kod aksa za prazno ima funkcija blank se zove. Evo je blank funkcija. Evo ovdje zatvorena funkcija. Prvo ovdje funkciju moramo da pazimo na zagrade. Moramo prvo funkciju calculate ovdje zatvoriti. Vidite, to je taj deo true od if funkcije. Ovdje je blank za false i ova zagrada na kraju u stvari zatvara ovu if. To je razlika. I sad, evo još jedan put da pogledamo pa ćemo primijeniti. Znači, ako prilikom filtriranja u vizualu gledamo po nedelji, ako bude izabrana nedelja, a to su ovi redovi gdje su brojevi nedelja, onda tu treba prikazati ovaj rezultat kumulativa koji sad ovdje imamo, ali ako je red gdje je mesec, onda ovdje nije jedna vrednost, jer u jednom mesecu ima više nedelja različitih, onda će biti prikazan blank. Da vidimo kako će to da radi. Vidite, sada više nema podatka za mesec.
I sada imamo lepo kontinuirani rast, nema više da nam mesečni prihod zbirni kvari kontinuirani rast, da odaput se pojavi neki veći broj, nego lepo vidjeti imate rastući niz. Možemo to vrlo lepo još da prikažemo malo vizualno, da popravimo preko uslovnog formata, pa ću ja da kliknem ovde za formatiranje ovog vizuala. Ovde u okviru Cell Elements ću da biram kolonu ovu sada drugu, ne zbirni prihod, nego YTD, i stavit ću Data Bars da se uključi. Evo, i evo sad ovde još bolje vidimo preko slike kako u stvari prihod raste. Nema onog prekida, je tako? Odnosno da odanput skoči prihod, nego vidite imate kontinuirani rast. E sad, to je jedna stvar. Sad ćemo da ubacimo ovde jedan slicer, naravno mnogo manje od ovoga što je on pretpostavio, gde ćemo prikazati regione prodavnica gde se nalaze naši prodajni objekti. Evo idemo u tabelu sa prodavnicama i ubacit ćemo podatak regiona. I tu imamo 3 regiona, Beograd, Šumadija i Vojvodina. I da vidimo kako sada ovaj slicer deluje na ovu našu matricu. Ako izaberemo samo prodaju u regionu, recimo Beograd, vidite, ukupni prihod sad nije 3200, nego 908 i naravno i ove vrednosti su se automatski smanjile i imamo samo na kraju kumulativ ukupni 908. Za Šumadiju je recimo 1273, za Vojvodinu je 1037. Ok, sad opet vidimo sve. Međutim, ja bih volao da imam ovde još jednu kolonu koja će bez obzira na izbor regiona da ostane neosetljiva na izbor regiona i da nam stalno prikazuje upravo onaj ukupni kumulativ. Znači da ova mera koja već tu postoji, da ona neka ostane ovakva, neka prikazuje kako se odabere region, ali da imam još jednu koja stalno prikazuje ukupni kumulativ. Kako ćemo to dobiti? Pa sad ćemo koristiti ovu već meru koju imamo i pomoću funkcije remove filters ćemo isključiti uticaj regiona na rezultat. Evo da vidimo kako to ide. Napravit ćemo još jednu meru. Nova mera. Pa ćemo to da nazovemo ovako. Zbirni prihod. Pa ćemo reći svi regioni. Znači da bude rezultat neosetljiv na regione. Pa ćemo tu koristiti, naravno, opet imamo kombinaciju izraza i filtera, pa će opet biti calculate. Kao osnovnu meru ćemo koristiti zbirni prihod kumulativ. Evo ga, ovaj YTD što smo poslednji uradili. A kao filterski deo će biti funkcija remove filters. Remove filters od kolone region iz tabele sa prodavnicama. Znači prodavnice, evo ga, region, ubacimo unutra, zatvorimo zagradu od funkcije remove filters i zatvorimo zagradu od calculate. I ovaj rezultat ćemo formatirati, decimalni broj sa 2 decimale, i tu najnoviju meru, zbirni prihod svi regioni, ćemo sada dodati u matricu. Kao poseban objekat. Evo ga ovde. On za sad izgleda isto kao i ovaj, zato što nikakav filter nije primenjen, ali kad izaberemo neki region, pogledajte, ovde se promenilo, a ovde nije. Ovde konstantno vidimo ukupan kumulativ bez obzira, pogledajte, treća kolona je konstantna, bez obzira na izabrani region, a ovde se mijenja. Evo sad ćemo da uradimo ovako. Sad ćemo da i ovde primenimo uslovno formatiranje, da bi to se još bolje videlo, samo ćemo malo drugačiju boju. Selektovao sam ovu meru, odnosno vizual sa matricom i u okviru Cell Elements ćemo izabrati treći podatak i to je opet ćemo izabrati ovaj Data Bar, samo ćemo sada, ajde da bude malo drugačije, pa ćemo staviti recimo crvena boja, evo ga,
I pogledajte sada, znači sad će već još bolje moći da se vidi razlike između svih ovih rezultata. Znači, kada filtera nema, prihodi, odnosno rezultati u drugoj i trećoj koloni su bukvalno identični. Znači, tu razlike nikako nema. A možete uperiti brojeve, vidite gde i taj, da kažemo, estetski deo, odnosno vizualni prikaz je identičan, finalni rezultat je isti. Međutim, čim se iskoristi filter iz ovog slajsera, počinje razlika između drugog i trećeg rezultata. Evo, ako izaberemo Beograd, pogledajte sada, zbirni prihod, ona prva mera, osnovna mera, ona je naravno osetljiva, za nju nismo ništa menjali, ona je osetljiva na svaki slajser i za svaki filter koji se pojavlje u okviru prikaza report. Isto tako je osetljiv i ovaj kumulativ, sad je urađen kumulativ samo za beogradski region, a pritom kumulativ koji se zove zbirni prihod svi regioni automatski ostaje isti, on je neosetljiv na bilo kakav filter vezan za regione. Tako da imamo u isto vreme i sveokupni rezultat i rezultat po regionu i raspored prihoda po mesecima. Eto, to je jedan od načina da rešite ovakav zadatak.